Pozdrav ljudi, jedan novi klip, nije tema ovog kanala, ali eto da podijelim neko svoje iskustvo koje sam imao s ovom peći. Inače u pitanju je Thermofluxov kamin na pelet, duvaljka Air Elegance od 10 kW. Šta se desilo? Desilo se to da smo mi blokirao, dakle ovaj ovdje izlaz, izlazi topao zrak, grijali smo picu, eto bože moj, i šta se desilo, dakle kamin je izbacio grašku AL5, ili alarm 5, neuspjelo potpaljivanje. Sad, ko ima ovaj kamin, ko uzmete uputstvo, to znači više nekih stvari, dakle, da li su ovi, ovdje imate dimovodne otvore, 5 dimovodnih otvora, to jest mali cijevi koji odvlače dim, da li su one zaprljane, dakle, da li ima možda previše pepela tamo u pozadiju dimnjaku ili se puš zaglavio. Sad, nemojte da ispadnete kao ja. Šta sam ja uradio? Ja sam, dakle, prvo otvorio sam vratašca. Imate gore ovdje na ovom dijelu malu rozetru koju drže dva šarafa, činim se M8. To sam skinuo i kad to izvučete imate, dakle, možete prići s tim dimovodnim otvorima i trebate ih očistiti. Bili su onako solidno čisti, ni prljav, ni tako, potrošio sam nekih ton i pol peleta od prilike do sad, tako da nije neka strašna situacija bila. Inače, to čišćenje tih dimovodnih otvora se radi jednom u sezoni. Ja sam to sad uradio zato što nisam, zvao servisira, ispao sam dosta tvrdogav. Šta sam drugo radio? Otvorio sam, dakle, ovdje dio je sipa pelet, skinuo sam ovu rešetku. Inače, nemojte riskirati rešetku zato što ovdje imate pozad, iza ovog imate male matice. I sad ja to ne mogu vratiti, ovdje bi ja vratio rešetku, znači moram staviti ili veće šarafe, ili rastaviti, dakle, ovu oplatu ovdje, pa navrtati, što je jako nezgodno, ne znam, moram se naći neko rješenje. Šta sam ja uradio, dakle, ja sam iskopao, to jest izvukao sam sav pelet, došao sam ovdje, ima mala, sad se ne vidi, imate ovdje ovako malu zaštitu, kao limenu kocku, oko puža, znači ispod je puža. Skinuo sam tu, kao žlijeb limeni, očistio sam puž, vratio sam sve, međutim graška i dalje stoji. Kad mi je ponastala opcija, dakle, zvao sam servisera i on mi kaže, ako neće puž da se okreće, imate jedan prekidač tu dole kod glavnog prekidača struje. Ja ga nisam dobro shvatio, tako da sam u principu skinuo ovo sve ovdje. Inače, izgasio struje obavezno kad radite bilo što kamina, znači to vam je topao savjet. Ja sam skinuo ovaj dio komplet ovdje. Dakle, ovu zaštitu, izvukao sam, međutim, to nema nikakvog dugmeta. Šta je, dakle, ja sam rastavio bukvalno cijeli kamin, šta sam trebao raditi? Imate ovdje ovaj čep. Dakle, odvrnete, najobičniji prekidač koji resetuje puž. Kad dobijete AL5, grašku neuspjelo potpaljivanje. U većini slučajeva se dešava to, dakle, može biti da vam je grijač otišao za potpal, ali ako je peć relativno nova kao što ova moja, koja znači nekih godinu dana stara, probajte prvo s ovim, ovo je znači najbezbolnija opcija. Ovdje resetujete, pritisnete ovaj prekidač, resetujete ovaj peć, upalite, ugasite i probate potpalu. Eto, nadam se nekom pomogao, znači da se neko ne muči, ja sam bukvalno rastavio komplet peć, bez neke potrebe. Nemojte biti kao ja, zovite servisira, pogotovo oko garanciji. To je to, inače neki kraći utis, sad nisam puno duž, nije tema ovog kanala, a peć je stvarno odlična, grije nekih 90 kvadrata, u prosjeku troši između 15 do 20 kg dnevno peleta. Zavisi od temperature, znači spojena je na ovaj sobni termostat, izveo sam ga na drugi zid u prostoriji, odmakio sam nekih 5 metara i to je to. Sve pohvala za Thermoflux, stvarno. Eto, dakle, to je to. Ako nekom bude trebao još kakav savjet, da mogu pomoći, slobodno pišite komentare. Lijep pozdrav!